definition ye-faith. Kuthiwa ukholo kukukholosa ngezinto ezithenjiweyo, kukweyiseka bubukho bezinto ezingabonwayo. Kube sekusenziwa ke ngonaka amaqhawe okholo. Kuyavakala? Kutshila amaqhawe okholo. Yenzakaliswa ke ngokunake ukholo kukholosa ngezinto ezithenjiweyo, kukweyiseka bubukho bezinto ezingabonwayo. Kube sekumenshilwa u-Enoch. U-Enoch zange ahambe noThixo obonakalayo. Kuba wehambe noThixo obonakala ngeke azange angene ezulwini. Wahamba noThixo ngabo woyiseka kube ngabonakali. Wathi yona nto ndizokukhonzela yona, ndizokukhonzela le nto ongabonakali. Ndifuna ukuhamba noThixo ongabonakaliyo, ngoba uriyeli lobo bathi abantu xa besiliwa bafuna ukuzenzela uThixo obonakalayo. Asihambi ngokokubona. Izinto ezibonakalayo zitemporal, kodwa izinto ezingabonakaliyo zipermanent. Asihambi ngokubona, yoyiseka ukungabonwa kwa. Hey, u-Enoch wahamba noThixo ongabonakaliyo. uThixo ongabonakali wahamba naye, uThixo ongabonakali wadla ukubonakala kuka-Enoch. Amaqhawe okholo oyiseka kukungaboni. Bheka, if no-Abraham waya ezweni angalaziyo. Wayengalazi ilizwe aya kulo, ngoba uThixo akasebenzi nomuntu osenento ayibonayo. Ngoba lithi izinto ezingabonwanga liso, ezingavwanga ndlebe, ezingathanga qatha, usebenza kanjani uThixo? Ubufuna ukuhamba noThixo, kholelwa. Ungena i-idea ukuthi le nto izokwenzeka njani. Ungena i-idea, kholelwa. Uba nobulwandle lubomvu luvalile, it's either uzovele avule indlela elwandle, it's either uzovele ubone sowufikile kwindawo sakuyo. Uyayazi le ndawo ubona sewufikile? Uyakhumbula uYesu bathi xa bembona sizihamba phezu kwamanzi, iyavakala esisaphezulu, uma beqala ukuthi bamamkela, qala ukuthi bathi bamamkela, bavele babona sebefikile lapho besiya khona. Babona sebetheni sebefikile lapho. Kutheni ufuna uprofeta uzofika lapho ulangazelele ufika khona. Ungathi hayi uzofika. Le ndawo usithi ngeke ufike kuyo, uzofika. Hey, sizofika. Apho bebesithi angeke sifike khona, sizofika. Ngicela ukuthi into ezosifikisa, into ezosifikisa kungoba sikholela uThixo ongabonakali. Akubangani Nkosi? Ukukholela uThixo ongabonakali, yena ke sele khona apho uya khona. Akubangani? Yena setheni? Sele khona apho uya khona. Sele khona. That means wena sele ufike kwi-destination. Wena sele ufikile apho kuze awuzosithiwa nisuke nafika. Kanti uzama nje usabisha ufuna ukufika, kuzama ukufika umuntu esele efikile, kodwa ngenxa
sithi uJesu guqukani, ngoba ukungaguquki kuzokwenza ukuthi nistruglishe ukufika apho senifike khona. Yini kustruglisha ngaka? Distruglisha ukufika kanti senifikile. Ngibona lento ukuthi umuntu afuna ukuthi uzophuma njani ejele, kanti nje mase sekuvuliwe. Sekutheni? Sekuvuliwe. Wena kwakho ngena. Ubhizi uthandazela uPetros ukuthi uPetros makabuye, kanti uPetros nakuyanoka. Nangu uPetros yanokha. Idinga ukuthi wena uvule. Ubhizi uyathandaza. Jehova ukhulula uPetros ejele. Bese kanti nangu uPetros yanokha. Wena ufuna ukuvula. Ufuna ukuvula. Ulebele ukuthandaza. Kodwa lixesha lokuthi uvule uzofuna nini? Uzofuna nini? Ungcwele.